Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya nasabah pamasin pang Allah Ta'ala, sehingga pada waktu yang penuh barakah ini kemana kisina wering adisi-dising pang Allah Ta'ala mamare akan kangatai tudang pada mareng kalinga pengaja nenia pada mara agurung makoto prosesina to bicarai wadingi pinat na pencing tepat tak puang Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Adapun tema pengajian kita pada waktu yang penuh barakah ini, yang itu akasolanna apa doang. Naya riasang ni apa dua, yang itu napa konsi puang Allah Ta'ala, ya rega engkana puang rilenai puang Allah Ta'ala. Makoto paro napa konsi wi engkane puang Allah Ta'ala lebih polarisiti. Nasangi Dr. Harun Nasution riasangi apa dua yang naritu natentuangi wi engkane puang Allah Ta'ala lebih polarisiti. Nayatosi nasangi Syekh Muhammad Abduh naya riasangi apa dua ia naritu natapari wi angka nama beri rilenai pong Allah Ta'ala natapari angka na fauli patiwi lasa fauli pasaulasa fauli ma beri dalli rilenai pong Allah Ta'ala ini sama apa dua. Jadi iro apa doangnya saya ateka mapak kata jenna. Saya ateka mapat taka jenna. Nasaba napa pada padai sewa lengi si bawa aku sangan na puang Allah Ta'ala. Padahal napa ngiro sewa napa pada padai si bawa puang Allah Ta'ala, maka dek nule mak bicara. Dek nule mareng kalinga, dek nule mapere bantuan, lebih pihak narekomelo ki pada sompai sewa si boy pengorbanan. Biasa nawirin ni andre yake pa biasa nagiresang olo-kolo padahal diga gamuli manri. Maka biat telo ni nasa ni ang kakapuena, nasa ni ang kaagan na kumay. Narekode na pegaw iya rositi jama-jamang malase jokka ni marelo melo ana magire bembe ni magire sapi ni lebih may tau iha rikoro sewa na ya ko pang Allah Ta'ala lebih matapa iha rikoro sewa na ya tapan alori pang Allah Ta'ala. Okoma jena sa pong Allah Ta'ala ki melaw, okoma je pong Allah Ta'ala ki masompa. Nayakan asang jok kami naso corona so sabak mi. Ina biasa mabiga mala alasang sabat jana riasa mapadua. Ia narekwero sa isamana ngigaw mapasia-sia nan niya makojak-kojang asang itu panritata. Nasaba akatana sumpere kuiro melo iri papulenga gauna nan niya melo ditolakang sukarakna padahal dega gatau muru suun alena onco pasia muru melo ima berbantuan. Maka di Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Hajj ayat 12 yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu zalika huwa ad-dalalul mubin. Pada nareloi
rilin na pong Allah Ta'ala melawi sangi pong Allah Ta'ala isa pong Allah Ta'ala pada melawi rilin na pong Allah Ta'ala ya nullay solangi wiritu ya ada tumakara nullay tolakang isukara nullay tola ya balai dan niya nullay papulengang iguna ya narekoro apu sama bila anggap aja kira-kira to si mata di mata penang kena korang makarena meloy ko batui meloy ko tarisaloi meloy ko agasan na ranjang-ranjangi ajulopoi bulu makaramai unturi tola kang abalana ade nulle nasa pangala taala itu bulit patola balamu tumakwa nasa pangala taala to pusalad tema kepusan na yama rupa-rupa napa duangi engkai sasana rupa tawe sompa pada na ulangi nania batue makoto porobolai yenoro nonroi mapalo na sabak na teperi nasang yero wedding pas salama inania panpen ridalena jadi itu apa doa mega rupana mamulana engka tahu sampai ya engka kulinoy pada ulangi bintangi mata nasoy engka to mateperi posipolai nene tamu pa jariolo jam estas na yaro nene tariolo nareko na jame kasih deti mana na tongang na sabab mage makuramo papandri tariolo letu di kampo-kampo ta na yaro agama na nene ta riolo ya narito tanya mo pasalang jadi to dia ada maka dan ini ko jamariolo ada istiadat ia tu ada de nawat di napacuy agamai de nawat di macuy agamai pada na yakia si balik nami ada wat di macuy ko agamai upanna na salangnya agamai tasalaiwi ada nanya kenare ko si cocok mi si bawa agamai angka mo to dalilena itu nasalai nasolang syariah nanya tebak di magagai jam yang kedua angka tu apa dua sesana to masompa sewa pada padanna pakai cicing nia tiwi kawali iar cicinge sunnakan pakai aku motor kawali nasoroangi nabita tiwi anu mataran narekomelo kicokka na yakia detto na wading ratekakeng yana rupas salamak di pulir sukarai yar cicinge sesana tu pandritata nasang sunnah mua na yakia angka to maci cita liwat para mata na cicikku tamaka na sekerek na reku mugoso iru watak kalemu puradena reku bangkung na teperi dia cicina papa kebe ia kawaliku nasangi na reko utapimu na pas salamak apa doa mana nasanya ante gurut tak memang nih na perintah ki agama ta sesana ulama ta nasuro ki makade dina magaga to tapi bangkung to kidar bariolo tawe bahaya dina amang biasa tiba-tiba dia magaga ki nempeng ke bangkung jadi magawa tapi nanya kena rekolenya TKE lagi nia apa doa ki asan angkato sesana sompolokolo pada na sompa buaja sabak natekakang imakada yanarona salah saywin niya pajapai manipina wani elena jokkan kati sibasan rona makapiat tello tasira napa alina mandri balirako ribolana angkato tahu sompa taulona ya naritu secara kubur marelau sare kwamang inen rek dalekna ya ro secara kubur risunnakan sare kwamang ribacangan dua tolauta detosi na waddi yon ro marelo dalek nan ni asalamakeun nasaba alina riyawa belum tentu salamakna kewajibata ide totuwe ya naritu melo doang mi tolauta nabi satana sangkan andre guruta ijo ka masero kuburo mapala ni riyasin tampun na tomotuan na
indo yambo karwapo mo kasi tatim perlalo kasi na parupusan na manang kala otomatis suruh melo doang itu tuh tega si runtu kasi guru di malam malada ki ipakabiling-piling nareko anu salah nanya ke nareko nutongang temang kakundrung na tamlan nota sinna atau tepan ya Allah Ta'ala insyaallah pemama pasti sambung ini bicara tak karena waktu membatasi kita.